smo na terenu v lepem nič, tu so nič ne vidi. Danes z Ianom snemamo en video za džunglo, kjer bomo delala snežaka in jaz sem ful primerno zimsko oblečena, ker jaz fun fact nimam zimskih oblačil at all. Te rokavice sem si 4 kupila, ful so za v sneg. Ne bom si kupovala za v sneg, če grem sama enkrat na leto, okej? Stop, don't. Anyway, čujemo se, ko prijema tja. Kam smo mi da prišla? Zdravo. Zdravo, Vlogmas. Žujo, pozdravljeni Vlogmas, pozdravljeni v Tržiču. Evo. Sem rekel, kaj, če že hočeš imeti neko zimsko rado, spet v ni stanovanja. Tako da, zapomnite si, ker tega ne boste več videli, verjetno. Mislim, nekaj snisel buta. Pač, fora v tem, da danes moramo posneti en video za džunglo. Ja. In jaz ne hodim ven po zimi. In pač... Ti si tako prase. Daj, poglej me. Ja, ta glow, though. Ta... Kaj je ovo? Skaj sem padla. Okej. Časa to traja? Fejst. Aj. Hi. Evo, bravo mava. Po moje, spoden del, ne, ja, iz 2 delov bo narejen ta snežak. Okej. Po moje najbolj, da prvo narediva spoden del. Kaj je, daj pogoogli kakšno sliko snežaka. Dujemo. Ja. Ja. Super gre. Super gre. Teh šukih sploh. To ne bom. Tako da, evo, sam še odjavno špico narediva. Tega korenja bo ful škoda. To bo šla pa pobrati. Kjer ga vidim? Daj ti narediti odjavno špico, ko sem jaz šel govoril. Noč, imamo v redu šminko? Daj, še eno fotko naredi. Imamo v redu šminko? To je bilo to, džunglovci, za tale video. Nisi rekla, da bom jaz povedala to. Ian, tudi sem. Kaj sem bila zdaj naredila? Ti si mene prosila, da naredim tega snežaka. Ena uč mu je padla dol. He's blind. In kar naenkrat gre tu pirat. Kravatama, please. Barney Stinson, kdo? Ja, v glavnem. Tako on kot zadnji naredila, tako da gremo mi da narediti par fotk, ker smo ful luškana. Jaz sem tak let outfit, Ian pa tudi ima zelo čudovit outfit. Jaz sem zelo zimska. Jaz bom dal vse to dol, pa bom pa naredil slico z njo. Aj! Aj! Zdaj naj si kar snemam. Ja. Je to za njen vlogič? Ja. Vlogič? Ja. Kaj pa? Ja. Ni rahta. God damn it! Ne, ja, dej, ti boš 2 metra velikega desna tlele. Ne. Vse te navno. Ne, ker imaš žametnih hačekov. Ja, ne, dej, on se snima, bila pa treba zažokana, jaz kaj z ene umobolance. To ni uporaben footage. No, Ian je bil uspešen dan. Zelo uspešen dan. Zdaj pa idi delat. A ni lepo? Zelo, glej! Helikopter. Jaz včeraj zvečer, veš kaj, ker smo šli na eno. Ja, you got so drunk, a ne? Dej snimi me zdaj, ko zgledam, kaj je en klošar, no. Ne, drugače, ti si mi govorila, ti si hotel narediti narativ, da se me je parila ena konina. Pa saj se to je! Ti si guna fora, kaj je šel gun Leonardo DiCaprio v umobalnice, si mu govorili, ti si bolan, ti si to meni včer delala. Jaz sem rekel, en pošli, kaj je bila, you're drunk. Pa če si bil? Ne. Malo si bil preveč glasen. Če se je te vrteli v glavu, nismo bili vsi mi ostali plani, tako da lej. Kaj je brat? Kaj je brat? Kaj brat? Kaj brat? Ženska bi rekla brat, jaz sem bil kaj. Ste napisali, da ne gledate več toliko mojih vlogmasov zaradi tega, ker nisem več toliko relatable. Gledajte zdaj ta relatable content. A ja, shit, indukcija je, posle pač. Moram vam kazati pogovoriti zraven kuhanja, ker je indukcija, pa se sliši krrrrrr zraven. Upam, da je v redu audio. A zdaj se pa vidi, kako masna kuhna. Delam korenčkov pire po 100 letih. Pa zraven bo hrizel. Jaz sem te v bistvu zdaj snemala, kak sem tole, ampak ni snemalo. V glavnem, ni snemalo, ko sem jaz tisto miksala, tako da fajn. Tu je mes, the best.
bol. Čem še? Što je? Jest, gremo jest! Na story, ko me je eden klical iz United Kingdom. Za vlog razlagam, sem tukaj. Ne pogovarjam se sama s sabo, ali samo s tabo. In sem zadala na story, da zdaj imam pa lunchtime with Mr. Bond. A te lahko officially kličemo Mr. Bond? Samo če mi trek. Ne, samo Bond, as a book character. Ja, Like, da si full cool. sem full cool. Se to, ko da si. 2011, your Aunt Robin was in Snemam! against all odds. Mr. Bond ne zna uporabljati dalic. Televizija soka. Res je. Ko pa ne zaslužiš, da te kraljica ne plačuje dost? V glavnem dober tik, Bond. Hvala, tudi tebi. Ja, te pa daš play. Bond. Oh my god, midva se bondama čez kosilo. Oh my god, seks z Bondom. Bonding. Dej play, right? Tale Bond zna pa dobro kuhati. V bistvu kombinacija najnih veščin. Si samo ubil pičanca. Pa je konc še enega vlogmasa, oh my god. Malo sem že zmatrana, pa imam feeling, da bom zbolela glih zdaj. We're doing good so far. V glavnem, za danes vprašanja imamo prvo, Thea Smith. Si vesela, da si spoznala Jureta. Jure je basically moj best friend zdaj. Tako da, very thankful to have met him in da imamo zdaj podcast skupaj. Da nama gre tako dobro. Ker imam feeling, da imamo neko tako dinamiko glede dela, ko pač dost respektamo en drugega in pač enostavno tudi te stvari dobro delujejo, ne sam pač also business wise, ne sam privat life. Zala Stanonik, sorry. Pač nisem nikoli imela cilja, da bom karkoli naredila s tem YouTube kanalom, da bom, ne vem, pač imela biznis iz tega ali whatever. Res sem v bistvu začela zaradi tega, ker sem rada snimala videa in sem rabila neko platformo, kamor lahko uploadam. In to je takrat bil YouTube in zdaj sem, kjer sem. Ni bilo pa nikoli to v planu in si nisem niti mislila, da bo prišlo tako daleč. Matic Pogrinčič ima par vprašanj glede mojega tatuja. Trenutno imam 3 tatuje. Dala sem si jih delati zaradi tega, ker life je prekratek, da ne bi imel tatuja. Prvi tatu sem si dala delati 3 leta nazaj in to je bil tatu. Ta tukaj. And I still love it very much. In kakšna je bila reakcija starša na prvo tetovaž? They didn't care, ker sem bila stara 20. Pač sem bila odrasel človek in pač sem lahko delala, kar sem hotela, noben nič rekel glede tega. Armando Marciuš. Ne vem, zakaj sem se odločila, bom snimala vlogmas. I guess, tiste 5 let nazaj, ko snimala prvo sezono, je bilo pač rabim nek challenge, da delam vsak dan, za čim bolj zboostam YouTube kanal in potem sem pač delala to vsako leto in zdaj je pač že tradicija in zdaj ne moram pač nehati, ker pač zdaj pa je res že 5 leto zapored in je nek my thing, ki ga res vsako leto delam. To je edina stvar, ko še nisem obupala nad njo. Iza Bratina ne bom igrala Fortnite na kanalu. Nina Lakner. Za en navaden 10-minutni video je pač čisto odvisno. Zdaj te vlogmasi, ne vem, sem lahko vertiku pol ure. Lahko je več, lahko je manj, odvisno od tega, kak video je v glavnem. Zakaj je Jure posod z mano? Zaradi tega, ker je moj best friend in se ogromno družimo in pač that's it. Ne vem, koliko knjig imam. I'm sorry, a lot. Jih boste videli v knjižni kolekciji, verjetno bomo naslednjih parih dneh naredila knjižno kolekcijo. Najlepša hrana iz Volta. Trenutno breakfast, ko ima nek sir pa marmelado, I really love that. Pa in utrgana svina iz tiskarne. So delicious. Za meet and greet pa moram se pač, obviously, mora se situacija razrešiti glede korone, ker ne moramo zdaj kar imeti eventov. Itak rabim nekoga, da to organizira, ne moram vsega tega narediti sama, tako da pač zaenkrat ga ne bo še nek ceta. Marko Hribar. Mozart ali Jamesa Bonda? I don't know. One of them is a fictional character, tako da... Ej, eno vprašanje. Koga bi res spoznala? Mozart ali Jamesa Bonda? Kaj ti praviš? Mozart, I guess. Mozarta si želim spoznati, odkar sem bila stara like 5 let, so... There's that. Ja, good point. Pa bi klavir igrala skupaj. Oziroma, jaz bi se zjokala, ker bi bila to živčna, ampak... Ja, ne bi klavirja igrala pred Mozartom, Jesus. Pa meni se ti želi, zato ker je unreachable, ker je Bonda actually lahko, ne? Ja, da ne Bond... Da ni to zanimivo. Bonda ne moreš, ker ne obstaja. Bond ne obstaja. Nažalost obstaja Daniel Craig. Daniel Craig ni Bond, Daniel Craig je ful bolj cool kot Bond. Vse smejati se zna, pa ne ve, kaj je adjective. What does adjective mean? What's an adjective? Ok, to je to. That is it. Se ne opravičujem, da trenutno zgledam like a train wreck, ampak se malo slabo počutim danes, tako da... Yeah, it is what it is, you know. Anyways, če vam je videla všeč, like...
če vam je bil tale video všeč, like, subscribite se, napišite svoje vprašanje za jutri oziroma za naslednjih parih dneh, ko bom spet delala. In vidimo se jutri. Lepo se imejte, veliko se smejte in followajte me na Instagramu. Čau!